Salama si tamu mali siulu solanasang lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang latabasa lan atu yate dia lalamai bunga na Yohanes pasal 2 angka 92 saya lako 17. Do latabasa sia tanan nung tu kadan na puang matua tama sambayang. Kisan datongan ni puang komu to mi pakaboro sia to mi alamase kan ni. Mi pagari kan ni dio me dosa sia kasalangki. Sia mi pasipato kan ni tuo si sola puang matua. O puang to temote laki basa tu kadami. Pena masalo mi puang. Ya moto tu kiran nuan la unada ikan ni. Sia eduka moto tu kiran nuan la untundui kan ni la umpopembuai lan katuangki. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Bunga na Yohanes pasal 2 angka 95 nakua. Da mi kamali tulino batu apalan lino. Ya kedenni misa tau ung kamali itelino. Manasa tae pak kaboro na puang lantu tau ya to. Na dipakondi nakua. Misa arikada apa si sengaran batuanan na siagaina. Silo kaboro lan puang Yesus Kristus. Ia tu kada bisa lan bahasa Indonesia. Makdin pada taisan solanasang kumua den dak dua tu batuanan na. Ma pempisan na makdin ia tu kada bisa di batuanan ni kapaisanan. Kamanarangan bak tu kamatotoran lan unangkaran misa kapaisanan sia lan untangaran misa pengkarangan. Apa mak dinduka di batonan ni? Kumua ya tu kada bisa ya mau tu misa rasun. Tu biasanna lan batang kalena patuan bak tu olo-olo. Susiduka moto tu kada lino mak dinduka di batonan ni si sengaran. Si turu tu dia na atu dina nimpo kadai agan dadi sia umba susi soyanan kada bak tu ulelean dine untan daitongan ni apa patunna tu misa kada lino ya to siulu kaboro lan puang Yesus Kristus ia anna basai bak tu ia anta basai tu kada sia parentana puang matua tu nakuada mi kamali itu lino bak tu apalan lino ina lama kada duka ki sia lame kutana ki kumua ta eraka na inang nakamali sia nakaboro ipuang matua telino ya teh apa matumbari anak ya tu kita digagai ki laung kamali itelino mai komi ta pemarangai di Yohanes pasal 3 angka 90 tu nakua. Belan naten moto tu puang matua ungka masai telino na sitaruna. Kadalino lamai aya ya te batonanna torro tolino madosa. Apa ia anna lan mai bunga na Yohanes pasal 2 angka 95 nakua. Da mi kamali itu lino bak tu apalan lino na sitaruna umpak pesanan ni tu diona agan bak tu lolangan katuan na torro tolino tu umpamalang tanga batu penaa sia katuan na lan kasalan umbali-bali pak porayen na puang matua. Dadi ia tu puang matua inang mandu na kaboro itu tahun na moira ka anda nenek bang tuo lan kasalan. Apa? Inang napak parentan lako kita kumua. Tai antala ungkamali itu lolangan katuan umpamalang kale lako agan katuan lino. Tu umpo gau kasalan. Sulu kaboro na puang matua. Kadan na puang matua lan atu ya teh. Untambai ki sia uswaki solanasang la umparesai bak tu la untiro malesoi sule tu yona mintu na katuan takumua tak asyaraka na ia tu katuan ta lan atu
pura di bokok sialan atu ia te tasoyanan unturu kamorayan lino sia agan lino tu suaki mukumbang pumpogau itu diona dosa mbak tu kasalan diolona puang matua ya kesus itu tu katuanta manasa kumua inang totai anta ungka mali sia umpakala bi ambek dau suruga tai anta lama din umpak da duai tu diona kapenom bantah ya moto anna ya tu napak petiroanna sia napak parentanna lako kita sola nasang ya mutu diona laung kamali puang la tapogau tu diona kameloan lantelino ya te tu situru napa porayana puang matua la tapak petiroan ulendu ikadanta sia gau uta tu diona katonganan lan puang matua ndek duka moto nani tanda manasana kumua mindara sia apara tu dikamali sia dikaboroi lan lino yate lino raka bak tu pak porayan kale raka bak tu puang matua sia raka siulu misa pangando sia misa ranungki kumua anta tuo sia anta posende tu diona pak kaborona puang matua lako kita sola nasang tuo ki si turu tu diona kapatonganan tongan sia situ tuo ki si turu tu diona pak porayan na puang matua bela na inde moto nani tanda manasana kumua ya tu kita te ya turan nunta sia ia tu diona patunna katuanta ya mo tu diona katuan selakona tumangkan na sorong puang matua lako kita ulendui puang Yesu pina masalo untundui ki sola nasang umpogau itu diona kadan na puang tonton bangki petada kumua ta subscribe itu diona kadan na puang matua tapak bagian nih namandu buda tu tahu umpe nombai puang amin siakurre sumanga lako kita sola nasang puang tontong umpas sakeku. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.